Babeno manekat alaki an bi usif Yesus hai mimli lamfin na tuneno I hita ikutin hetanuan lasik nino so it niukit neno I mabitin ako na wahyu nakantin ela mese talante ela ne tema atmon ay atmat ay malakit kiustake ela mese au uhin sa lehomo emani na komuni mesnam neo homate babino maneka talaki nailafu inmunin na hinunok alekanan alekot in lumisa lasinane lofna teabon in kana hinit fasusal ay nukat in ama anokin ena atuni amuit anbisin kuan mesleka nuasin anmat nailafu anmunin nawain on infani on amamuit alekanan maus namsap on le oil henanokop in palut ine maan beseno in on biansin nailafu an kainsan in kanatena fahen paluli alekanan maus nok alekot bay manekat alaki aanak nino tabui na tonkit murit mansien abit kuan ay kot sardis anbi neno ahunut sardis anfani on kot naik kot lenaklim anfin mes anbi na Yohanes inbatan kot sardis kamatekafa na tuintop abit kuanane anmoni bimofino inhanan sin anfani on top lekan maspeti henmepu noknek makoet toslani abit kuan sardis amsa kan maspeti sin kananono sin munin on leusif Yesus an luminani sinek palsait kanau matfa bukan aknino abit kot sardis on le amates na tuin lasi usif Yesus na be absin wahyu nakantin ela mese nanete aaneno somak atfani on tomatafa wisneno hitnek tam koa hitnek tam lil nokalesa lihitme putalaljen hitmes at be piut matanawa alekanan hitmepu nok makoet wisneno no en kit mese mese ayon pukan naknino hetpepu matafua fun kalo kaonanefa tuaf bian lof kanahinef hit atmoni ay atmat wisneno an haman hetabeno inlasi noknek baun manoknek makoet amin nekam niken hem like mam subscribe anak inolei niuhi ambiansin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.